Prvo, ja bih htio izraziti svoje zadovoljstvo što se ovo još održava još jednu godinu u nizu. Prvi razlog je što u svojim godinama, kako sam do sad u Zagrebu, nisam primetio da i jedan drugi fakultet organizira nešto slično, pogotovo ne u izvedbi studenata. A drugi razlog je povezan s mojim osobnim iskustvom kad sam prvi put došao na ovaj Božić Damijena. Iskreno nisam očekivao mnogo, no onda eto kako je to sve skupa krenulo, glasno skupili se ljudi, žanrovo ono, i onda počeo pjevat zbor i ja sam malo svrnuo i to oko mene ovako na ograd i slično, kao što sad tu ljudi gore, ono prijatelj s lijeva, prijatelj s desna, ja se stvarno osjećao po domu. A evo u nadi da ćete se i vi ovaj put osjećati kao ja taj put, pozdravljam vam sve i nadam se da ćete uživati ove godine i odazvati se sljedeće godine još većem broju dovesti još više svojih prijatelja. Ovaj program bi sada službeno otvorio i na početku programa pozdravit će vas naš pročelnik, profesor Hrvoje Buljan, još i ne govorim, pa moram jedan pljesak, evo. Mislim da je meni i svim profesorima koji rade ovdje na fizičkom odsjeku zaista privilegija što iz godine u godinu i godinama imamo prilike raditi i družiti se sa takvim fenomenalnim studentima i ljudima kao što ste vi studenti fizike. Kad to kažem, ne mislim dakle, samo na to da ima izvrsnih studenta koji jako dobro polažu ispite, jako dobro uče, nego mislim da je većina vas su stvarno izvrsni, kvalitetni ljudi. U smislu da nemate predrasuda, hoćete pomoći jedni drugome i mislim da imate jako dobru atmosferu, što se vidi na ovom božićnom domjenku, ali ne samo na božićnom domjenku, nego i inače. Druga stvar koju sam htio reći, nekima od vas je sad ovdje 5. godina, otići ćete poslije završenog fakulteta negdje raditi, neki će možda otići van, neki će ostati ovdje. U svakom slučaju, ono što bih vam nekako htio poručiti je da živite bez predrasuda, da budete hrabri, da hrabro ulazite u neke poslovne poduhvate, naravno uvijek sa zrnom soli u glavi, ja mislim da smo vas i to isto možda malo naučili, da razmislite o svemu i tako želim vam dakle, sve najbolje u idućoj godini i u svim onim godinama koje slijede poslije toga. Hvala. Sad ću vas opet moram malo prijaviti i kako bi danas možda bude bilo moguće da se ljudi iz našeg fakulteta više dođe dati potporu, da se sve ovo omogući i zato ćemo kao jedan mali znak pažnje pozvao bih opet pročelnika Hrvoja Buljana i zamjenika pročelnika Miroslava Požeka da dođu i prime ovaj jedan mali znak pažnje. Izvolite, sad moram se Kao što je profesor izrazio zadovoljstvo novačke studente, a tako i ja stvarno, ja mislim da je govorim ime svih ovdje mora izraziti zadovoljstvo profesorima, jer od ljudi na drugim fakultetima često se žalim na svoje profesore, ali ja stvarno mogu reći da imam najbolje iskustva i zato mi je još jedan razlog što mi drago. Evo još jedan pljesak za sve profesore. Sada, kad si još uveo malo kako će se ovdje sve odigravati, samo na otići po svoj papir, po sve piše. Znači, uz glazbeni program koji će sad započeti, nedugo nakon mene, ovdje će se još održavati par igara. Jedna, znači imamo kviz, beer pong, karaoke i turnir u Prišku Liberiji. Kviz će se održavati u prostoriji F08, to je ova prostorija od tu velika i na njoj naljepite da je vatrni, znači to ne bi trebalo biti problema. I počet će u 8 sati. Za sve koji se žele prijaviti, bit će tu okolo obljepljene liste za prijave i možete doći opet, vidjet ćete tu neke ljude koji vode i pa se možete prijaviti. Beer pong će biti u F14, to je tamo, evo ovaj desni hodnik, znači moje desni.
to jest sjevero-zapadni hodnik, tamo dole na kraju. Karaoke će biti u F15, to učenica odmah do načine. Piše ovako iznad vrata brojevi, oboje će, karaoke će počinjati isto u 8 i Kriškula će biti odmah tu preko turniru Kriškula i Brnić u 8 sati. Znači, znam da sada ovdje niste vjerojatno zapamtili, pa će zato još jednom kasnije podsjetiti, tako da ne morate se bojati. I evo sada započnemo ovim glazbenim dijelom programa. Zadovoljstvo mi je najaviti prvu glazbenu točku koja će biti zbor fizičkog odsjeka PMM. I went down in the river to pray, studying about that good old way, and the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to I went down in the river to pray, studying about that good old way, and
Sljedeća pjesma je Zagreb. I za naš faks dodali smo jednu pjesmu na kraju, poslušajte ako čujete nešto. Kričci, Malena. Thank
vino, valjda će biti dobro. Zašto? A postavili smo Previše naranči. ne previše naranči. Ovdje ima 15 litara vina, tako da je naranči sasvim dovoljno. Ne previše, ne premalo. Biće malo aluminija, neće? Zašto aluminij? Pa vidim da miješate se. Pa dobro, to je u tragovima, jel? Dobro, glavno da nema olova. Nećemo se otrovati valjda. Dobro, vas smo snimili. I vas. Sad... Šta ću ja da dođem?